masan ngirisisi ta magkadai rilolong ni ansiki angkai malada riakatai risisi na Allah Ta'ala pasti tu angka fadiuluna betongan na ada angka pamadiuloi nawat ding rilolong riasan ni anyam nyaman angka pamadioloi wat ding rilolong riasan ni asal kini nawan angka pamadioloi nawat ding rilolong riasan ni surga pamasir. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah memberikan penegasan wa basyiril ladina